Ndagira ngo noneho muri kano kanya munyemerere twihutishe cyane iyi nkuru yacu twerekeze muri iri tangazo ryihutirwa. Ni itangazo rishyizwe hanze na Alliance Fleuve Congo M23. Ni itangazo ryemeza ko rwose indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'amadrone aturutse mu gihugu cy'u Burundi arashe ku rwego rukomeye mu bice bya Mikenke muri kano kanya. Ndagira ngo twihuse cyane rwose turebere hamwe rino tangazo ku buryo bwihuse ndetse no ku buryo bwimbitse, ubundi dukomeze kugenda turebera uburyo Burundi bukomeje kugenda abushotorana cyane mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo M23 rero ikize hanze rino tangazo, ni itangazo rikurikira iryashyizwe hanze ku munsi w'ejo, ku buryo nabwo Burundi bwarashe ku bice bitandukanye bigenzurwa na FCM 25, ariko kandi ku munsi w'ejo nabwo Burundi bwarashe mu buryo bukomeye cyane mu bice bitandukanye bigenzurwa na FCM 23, ariko kandi byose bikagenda n'ubundi binshi bisasu bikomeye cyane mu basivile batuye cyane muri izo teritwari za Mikenke ndetse na Rwesankuku. Byose turaje tugende tubigarukaho byose, ariko kandi abibutsa ko ahantu hatuwe n'abanyamurenge ku rwego rukomeye cyane. Reka nizimbye mu magambo twinjire muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, kajugujugu z'intambara ndetse na drone zarashe mu bice bya Mikenke ndetse na Rwesankuku bituwe cyane n'abaturage b'abanyamurenge. Ni itangazo risohoye cyane na FCM 23 rigaragaza ko rwose ibitero byose byaturutse ku butaka bw'u Burundi byibasire cyane ibice bituwe cyane n'abantu benshi. Riti ibitero byo mu kirere byibasire cyane abasivile badafite kirengera, byisha abagore n'abana, kandi bigize umugambi wanogejwe mbere w'itarabwoba, gusenya byagambiriwe ndetse no guhatira abantu kuva mu byabo byose bigakorwa kubera ubwoko bw'abantu. FCM 23 yahamije neza ko rwose ibikorwa bigize ibyaha bikomeye cyane by'intambara ndetse n'ibyibasiriye ikiremwa muntu. Iti abanyamurenge ntibakwiriye gutereranwa ngo bakomeze gushengurwa n'ububabare ndengakamere baterwa n'ubugome bw'ihuriro ry'ingabo zigamije kubarimbura neza cyane rwose. FCM 23 yasabye ko ibikorwa bigamije kurimbura ubu bwoko bihagarara, ndetse leta ya Kinshasa n'iya Bujumbura zigakurikiranwa n'amategeko mpuzamahanga. Ariko kandi nubwo Alliance Fleuve Congo M23 wangira ngo ikomeza kugenda itangaza gutya muri aya matangazo agiye atandukanye cicikana, aho rwose nakomeza kugenda ihamagaza imiryango mpuzamahanga ngo irebe ibikorera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi birangira byose bivuye kuri FCM 23, byose bikaza bikishonchumurira ku Rwanda ndetse byose bikaniconchumurira ku uyu mutwe, aho kugira ngo bijye kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kirasa ku rwego rukomeye cyane abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni kenshi cyane abarundi rwose bakunze kugenda bagaragaza ko u Rwanda ari rwo rukomeje kugenda rugira uruhare mu rukomeye cyane mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rwakomeje kugenda ngo rutengabo mu bitugu umutwe wa FCM 23, aho kandi bakomeje no kugenda bashinja u Rwanda ngo kwigarura ibice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakurikije ko ubutaka bw'icyo gihugu bwera cyangwa se ngo burimo n'amabuye y'agaciro. Ariko kandi nyamara raporo zikaba zigaragaza ko u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishashe ku butari bumwe, bisobanuye ko no mu Rwanda harimo amabuye y'agaciro, ahubwo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari yo kamara nk'uko byagiye bikunda kugenda bitangazwa n'u Rwanda kenshi cyane gashoboka. Ni kenshi cyane igihugu cy'u Burundi cyagiye gikomeza kugenda kibasira byimazeyo igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igakomeza kugenda ishinja u Rwanda ngo gushaka kwiyomeka ibice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi bose bakirengagiza ko ari kenshi cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo bumvikanye bavuga kuko byagenda kose bazafasha umutwe wa FDLR ndetse n'urubyiruko rwawo kwigarura ubutegetsi bw'u Rwanda, cyangwa se gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bakabuhirika bakongera gutaha mu gihugu cyabo ngo birukanwemo nk'uko babisobanura. Ni kenshi cyane u Rwanda rwagiye rutangaza ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaba mu Burengerazuba bw'u Rwanda ndetse no mu Majyaruguru, kugira ngo rukomeze kugenda rukinga haturuka umubisha uwo ari we wese, cyane cyane FDLR ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kenshi gutangaza ko uko byagenda kose bazataha mu Rwanda baje guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ni kenshi cyane leta y'u Rwanda yagiye ikunda kugaragaza ko rwose itazakomeza kwihanganira ibintu bimeze gutya, ariko kandi na kenshi cyane rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikomeza gushinja u Rwanda gukomeza kwigarura ibice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi kuri ubu ngubu leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo mu Burayi biri gushyira igitutu gikomeye ku Rwanda ndetse na Alliance Fleuve Congo M23 byaje gukaza umurego ubwo Alliance Fleuve M23 yigaruriraga ibice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuva mu mirwano yatangiye ku itariki ya 2 Ukuboza ikaza kuba irangira ku itariki ya 10 Ukuboza, byemejwe neza cyane ko rwose Alliance Fleuve Congo M23 imaze kwigarurira byimazeyo umujyi wa Uvira.
Ibi ngibi birasa naho rwose leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikomeje kugenda ijya ku gitutu gikomeye cyane, aho rwose Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje kugenda yikubita inshuro. Ni nabyo bigorana cyane kumvisha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko rwose ari M23 ikomeza kugenda yigarurira ibyo bice idafashijwe n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, ibikomeza kuzana mu majwi igihugu cy'u Rwanda kenshi gashoboka. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kwijandika mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe kandi abasivile ndetse n'abasirikare, ni mu gihe kandi abasirikare benshi cyane babarirwa ngo mu bihumbi 4 bivugwa ko kuva muri 2022 bamaze kwicirwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano yari ikomeye cyane bari bahanganyemo n'umutwe wa 23, ariko kandi raporo zinagaragaza ko abandi 800 b'u Burundi bamaze kuba bafatwa mpiri na M23, nako kandi abandi benshi cyane bari hagati mu 600 ndetse n'ibihumbi 7 kuri ubu ngubu bamaze kuba bagota imisozi miremire ya za Minembwe ndetse n'indi misozi cyane ikikije Uvira, ku buryo nyine isaha n'isaha aribo bakomeza kugenda bashotorana bagaba udutero shuma ku birindiro bya FCM 23. Ku itariki ya 9 Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje byimaze ko rwose itazigera igaba igitero ku gihugu cy'u Burundi, kandi ko rwose nta butaka bundi ishaka kwigarurira uretse ubutaka bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta butaka bw'amahanga Alliance Fleuve Congo M23 ishaka kwigarurira. Ibisobanuye ko rwose M23 ikomeza kugenda yinginga kenshi cyane ingabo z'u Burundi ngo zibe ziva mu bice bitandukanye rwose by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho gukomeza cyane rwose kwinangira ku buryo n'abasirikare babo bakomeza kugenda bagwa muri iyi mirwano. Iyi mirwano yatangiye ku itariki ya 2 ikaza kurangira ku itariki ya 10 Ukuboza mwaka wa 2025. Ni imirwano yasize abasirikare b'u Burundi benshi cyane batikiriye muri iyi mirwano, kubera ko nyine hari n'abasirikare bakuru bari bayoboye amabatayo bageze nko kuri 3 rwose biciwe muri iyi mirwano, barimo n'uwitwa Lieutenant Kano Minani. U Burundi bukomeje kwivanga mu bibazo by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko birasa nkaho rwose bwamaze kuba bucika intege kandi bunacishwa bugufi. Ni nyuma yuko M23 imaze kuba ibwirukana muri iyi miji ya Uvira muri rusange, bigaragaza ko rwose uko byagenda kose u Burundi bufite byinshi cyane byo gukora kugira ngo bwongere kwigarurira umujyi wa Uvira, kandi ko bitazigera bikunda na gatoya. Buri gutera ibisasu bikomeye cyane by'ibwifashishije indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'akajugujugu n'amadrone, ni mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda bashyira igitutu kuri uyu mutwe wa 23. Ni umutwe ukomeje ibiganiro muri Doha muri Qatar na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ukaba n'umutwe ukomeza kugenda wigarurira ibice bitandukanye uko ukomeje kugenda ugabwaho ibitero. Iri tangazo risohowe na 23 ni ukuza gukurikira icyo biri buze gukurikira. Bishobora kuza kurangira 23 yongeye kwemeza kuko byagenda kose igomba kujya kurwana ku basivile bakomeje kugenda barenganywa, aho kandi yagiye itangaza kenshi cyane ko izagenda ihanira ikibi aho gituruka uko byagenda kose. Bisobanuye ko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeze kugenda ifatanya n'u Burundi ndetse na 23 igatangaza neza ko itazigera itera igihugu cy'u Burundi, ariko igihe ibitero byakomeza guturuka mu Burundi bishobora kuzarangira Bujumbura irashweho n'uyu mutwe wa 23 ku rwego rukomeye cyane, ku buryo nyine bashobora guhereza gasopo leta ya Evariste Ndayishimiye ku rwego rukomeye cyane, kuko ikomeje kugenda yimakaza ibikorwa by'urwango ndetse n'ubugizi bwa nawe bukorerwa abasivile, kandi ko byose bishobora kuzateza impungenge zikomeye cyane muri icyo gihugu cy'u Burundi muri rusange. Reka nizimbye magambo munyemerere dusoreza ahangaha aya makuru magufi twari twabateguriye yaragizwe muri kano kanya, ubundi dusubire makuru yacu ya mukanya gato cyane rwose. Nge nitwe Tuyiringire Ahmed, na makuru tuba tugenda tubagezaho 5 kuri 5 agaruka mu bibazo by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange.